see asofo na obo do maso le to wo say se ba o me awini a yentwa muti se ba o wini a o maso da na ehyi wo no o me kwasafo asofo o me useless pastors o me criminal pastors o me akronfo pastors because e come share memma journalists enforce so ka ne yenka memma otimpo enka na yakopon kan kan erade aka sofo be obeye ka sase bia no o ye criminal pastor say ye chi no ne ye gu na asole say ye shi na asole da no nyame ni ho temi yakopon ni ho sofo bia obaba say Dr. Baomia awini a ye twa ne ti ye shi na asole da no nyame ni na asole dem ho o ye tutumboto pastor criminal pastor a we pastor krofo pastor atayi pastor julo pakwe pastor. Prophet Owusu Bempah ayes of Pomba Ghana had no question said and come shefa battle on the Bape or Yadi wo pa 2016 send papa babon tin be hye nkom kyerese and anado dan kwakufado ene nyame yi no edna ma Ghana send ya ombidi Ghana so nkunuma Ghana emfa ntuma pa emfa na ampa ne papa kan no nyame nam ne so ma no ebebu enu achi ehu se oni agrada nya issues bi amana say papa babon tin ebe kyerese IGP dampare eye na adwin se enka obekọ akwakoku no be won ne pane bone amanafi atiasefo asase so we ni allegations bi a Prophet Owusu Bempah aba beye na wakoso kraka se MPP4 edi no ho agro e ba beto aba 2024 ye behwe se MPP4 ebetimi akoye edi amoma na enye no kwa sofopeni amwakwata so aba bontin abekasa kyese ekwan a MPP4 afaso ene Owusu Bempah edi no omuni no eni ni yi ti so wo ma hwe yi a abato ye babetu ebetimi akon ede eti omenu ena akofa question dia ba na ebisa so abato no D4 ewo mu adwuma sen na yedim senka nipa na pie koto aba na esi den na D4 adwuma wo ye no eni abato no tweka ben ena ewo Prophet 99 abeka menchen o studio ha ye ne ba betwe nkomo ni adomo suko ni ye pemu hu se abato ayetu eye D4 adwuma allegations a Prophet Owusu Bempah eye ene ne wo kan so MPP4 ebinya so so bi ewo mo so ana Ewusu yakama ho niema Prophet 99 akwaba between Bempah ni agrada issue omo yonkufa omo agro die different oye nko but ade person tell say according to police report e say Dr. Owusu Bempah ni kwala e di ntuo pixie ebe gu Facebook eto ni nie yebeku ni pase aboa tie yebeku ni pase itefre ana yebeku ni pase akoko so kasi yebeku ni pase aboa ni paso yenku ni pasa okay ATM Ghana mra enkyere se okitetu a odi benamte abonti e da ye gagai eti iso of say ye be invite imrantie no omukọ asori ho na Dr. Owusu Bempah ya sorry enye ni ntina police for no call police for no call chi ni nkwala tini ni nkwala omochi ni nkwala ni wie no according to Dr. Owusu Bempah kire say police for no be chi nkwala ni wie no e no be ka kire ni say ya be chi nipa we e de ni call police station ATM odi mic no to wo no ya sorry o horn man o di ni mic to wo e no di asem nechi eto no kodi ho no mo no na esi ene wo po na ye hia o ne wabade a transne bi so asem na eti a police force wo na ye hia o transne bi so asem no kire se wo na wo ye panyi wo na nkwala ne boys no eti wo tu anam ko agada fi no ene ma boys bi eche ko eti si aka wo wa kwa ebe ka boys na ye den ka wo nko eti ni akwati ni se between wo Bempah no se no yi na no fai de na me nkira hobi se na Bempah faso yi na no kire aposifo ni statement se na ochiro yo se na wan chiro mini hobi but aposifo na ebia na ni statement na ochiro no e kire se emra no yede ene ni di tie ete emra ni di no na fata se Owusu Bempah enkokot ene o de kokot but enye dampale se dampale no Ghana mra na eda hono no article 1 article 100 okay article 1 article 200 eso kotu a ebe kiro se ofom se a
emra say na say do fa so Okay. etika nipa beti meyi osu be pefisas or how we any ahochiri we mu no ye man panye Kufuado ene ne running mate Dr. Bawumia omo na beti meyi osu be pefisa social we mu se ko basa obo ajibi so bo se ajibi pese oku na ajibi onyamesum ni ajibi oku mu nipa ene se ono osu be pa bo ajibi so bo se opese oku ni de ene dam se Dominica ofi opambo ho abedi wachi a kan say osu ba bo pass ye kunu na say enukure se wu titum say aji epeso okun di a ene Dominica say mo kan say enukure because Dominica say be kan no ye bogu ye so osu ba patimi kum ni pasa Okay. tibi yo ye bogu ye en aji bi no na hono mo no ni sika oje bosume no eso mbo ma no so ba okase okokum ni pa and then aji be benye film yeah we are software now person can amanyosema ka nukure can the fat men chantro can nukure no se na benya ne on kwa sole no o chobo se debi papa we o ka nukure temiye o so be mpana be ka sen chema wontumi e the leaks e brand say you be kwete IGP eto no so be pa no ommo ho paye no nche ni pa ko a edini ye IGP a ebeye yi na so na nye chama otumi and the leaks be bra so be pa e yo ma panyi Kufuado mo so bi anim say wa ko kuntin e do life about chaskele o do life about chacha o do ministry nya about chacha e dey abo epipi aban eto yo ma panyi Kufuado na wo bom paye man say o mra power no a oban no ono na so the leaks bro say ben pay they say who na waboa yen eti je leaks no na bo ho paye man na nya IGP the genuine IGP na nya chama wotumi Kofi Boakye NPP for di ni hiamo en NPP for en Kofi Boakye ndi ni yie gana for mutie me say NPP aban eye Kufuado aban we amamu we o me Kofi Boakye ndi ni yie eti mo yi Kofi Boakye di tu nchen papa no akọ retire wanya na so ndwe amamu mo ne din bio Kofi Boakye nyina NPP aban mresu ana ye Kofi Boakye na Ghana fo ye nimu no ye ma pa nyida da Kufuo ni mresu ena Kofi Boakye oma akronfo amwo Ghana that do de so na ma na ye pikiu ne amu wia ne amaka so bi wia de a na ye talibo Kofi Boakye ena tata omo e wa ikrabonte so ye ma pa Kofi mresu na onya problem man ko tren fie o ko tren fie wie no obi antimi akabi ama no Kopi tem Atames ebe di ade 208 Atames buy mu no en Kofi Boakye buy en Mahama sabe di ade before tuata na Atames film en Mahama be di ade Mahama buy which is to the 12 no en o transfer Kofi Boakye call Kumase en ko ye Ashanti regional commander Kofi Boakye call hono wie no ye hwe to trasema e wan kan no is a move up with Kumase Kofi Boakye Kumase is decent and no do papa so amati 3 o'clock Kumase cool tie biom niam Kofi Boakye sa ho be ye MPP aban Kufuado amamu wo hinu enenie nyina te na de o me ba meka no kwa no me nsuro fon ko bia wa akiri me nsuro no kwa na meka Kofi Boakye ko ya Ashanti regional commander no 2016 na ye beto aba ena chama utumi akobọ ni MP asu tie MP oko parliament awo MPP MP onye this new oye MPP MP oko parliament eko ju o man kon kankon na chama utumi ko bo ni MP asu na MP na ko report case no Swami police station run about MP ko logic case to hono no ena police for invite chama utumi so na no be yina no eto utumi kwae no ena Kofi Boakye na ye regional commander na Ashanti region ena se mo traffic case ni ma central mo fa case ni ma central o di case ni ko central no PP penny for bail ena chama Kofi Boakye say bail we dey ade chi a mo command bail court Kofi Boakye hu hia
oye e wo wiase obai ne boni odi wiase obai nyina ani chama wontu ko bo na epiaso no si case na ko court mo ko ma be no court no o de ma de chin eti de mo de chin no na eye MP before ne say MP before ne say there were police regional commander in Ashanti region. The name is Ofibuachi. Or per se, or Salasi, MPP for down. Like NDC, and winning seat in the Ashanti region. And don't much about ni Belliero. Casabi Pierre, actually, I was soon sumo. Meet your course to say you're winning less now. South Ofibuachino, you're the bachelor. And Paso, MPP, ye Ghana for the end of the 2 minute mark. A good father, ye, many vote to come. Me not me vote kakubi na de tumi ni ma eya ekufado e tumi ni ma ekufado wie no e na mo traffic fu bachi e be share headquarters e ma mama no office e ma ne kana tumi din mama no station ya si ni pa na mo traffic headquarters e onye din no e ye den na sa ni pa no ene amemo no sa apimo se pimu yo se den yo mo se Kofi Boachi na ka mo pese ka man IGP e mamu be keka nsem be dada Kofi Boachi adwen na Kofi Boachi no na mo nya kwala Kofi Boachi oye mi na ten na mi mentor Boachi mi mentor me respecting the Lord mi panasem odamako so na Kofi Boachi yo mama Ghana fo nyina ehu ye yini man be na ten na de me yini masa de te de bia me ba me bonedin e chia no wakoko din e de mama Ghana etinya chama utumi na ebe lobby say yemfa we koye IGP. It is the word Dan Pale say opeso kuma usu bempa oba pa say yemekumu. It's not true. Papa yemi politician for sometimes I'm say the propaganda works. What am I saying? Propaganda works and a propaganda story. And you know correct. Dan Pale o nyamesum Kristo tinakume mu isuli nyina ne say they know say Dan Pale be ko no free and fair no ye no be wini bia no hene na asem yisi and be control election Dan Pale be hu say be say itokwa nsi election mu asa etade te Dan Pale de be mbodi din mo ba se yi ni fi ho na mo nya kwa wi a election na tie o ye sofo na o pese election we mo je gu forma o nye sofo o ye nsuba o ye busumba o ye motiaba o ye sofo na o pese mo je gu form e wo election we mu a o pese ye security be tight e wo election we mu teni yo e konya na ye pre ye say ndisi ne e before pre ho no e konya na e wo sremo e ye srefo mi no na e pre ade no teni ye e srefo mi na e pre ade no asofo de ye di omo de ye eye camouflage you know a two party air to no enye no kitwa yes it is who asofo now say who percent is Ghana security eye weak na election no mo je go for man onye genuine pastor onye genuine man of God onye isuba onye bosumba onye motiaba because homo a empe ade papa no omo asofo abegu system no e na omo ha Ghana. Papa yehwe edien na be masofo pani te se Reverend Owusu Bempa bebi a ni din adu bebi a ni dibre adu bebi a hunhun from bebi a wadu no ebema obetwa entro kese sei ede ato police pani IGP Dan Pale so se onye ya edien na be masofo pani akasa asem asem account Dan Pale so is not true. Dan Pale and Owusu Bempa anko e ma pe ho competition. Dan Pale mejo Owusu Bempa girlfriend. And Owusu Bempa san koji Dan Pale girlfriend. Dan Pale mejo Owusu Bempa yere. And Owusu Bempa san koji Dan Pale yere. Eheti eden ni otan a Dan Pale be tan Owusu Bempa. Otan no kwa beso. Owusu Bempa so fo. O je wa so dem, o ye wa sorry. Offering e be ba no. Dan Pale ono nche. On go to tight ma Dan Pale. Dan Pale so na dwumo ye as a security police ni busu wona ye di pay mana ono Owusu Bempa nche ono Owusu Bempa eni twekan dia eti adentina
say dampale betan osu bempa o kwa beso ye hwe ni say ye hwe sene 2016 Reverend Owusu Bempa kon ye de ma NPP sene optimi to the extent so de na sorry dan kwa to so de ma NPP ene enkodin a asofo obi organa ha na dodo na ntimi ba wonten be kasale na so Owusu Bempa gina mu obi hu say Owusu Bempa NPP sofo na ye hwe say empo se nyame ni pay ade bi a wanye ni yi a na ka kwan fufuro bi ani ho a sene ko ben aban no na oye president kwa sofo no na danfo no anka kwan fufuro bi ani ho a ko mbetimi ne papa atena se aka asam no chen say sofo penity so Owusu Bempa to the sense so yare kwa da wona yede handcuff egu ne nsa wo hospital ho no onsusu se MPP fo ne papa na ni yi subo we ye MPP aban subo subo we no MPP aban subo enye dampale subo aprosi for dem nya hwi o na tena meti ma me ka se bia ni ko se me ka ba aprosi fa ba chimi o ma chimi wi a emra na article 99 na da hono mo no ene na o mo ba wi me police ba chi o bet my tuno me kukuku academic but e go do court ni e ko to article 99 ni ye yi asem ni pia obo se ye ne sana gana mnate e ese man ka ne ye kura enti no ni pa obeti ma boa Owusu Bempa that time no Dr. Bawumia ye ma pa ni Kufuado because one Kufuado nim okun a Owusu Bempa kun 2016 e de ma party Bawumia nim okun a Owusu Bempa kun e de ma party e mu threatening Bempa fa ni nyine mu tini ye se Bempa nya asem a dan pare IGP dot da pare no o Kufuado ne point no Kufuado be fa phone IGP so for Owusu Bempa Mr. Monhwe na mo grant bail eden e ma no ko fi why na asem no mo ye no free case so Owusu say Kufuado yes afon ko na the case is then foolish case. Okay. Dr. Bawumia free IG vice no yes sir IGP best not Dr. Bawumia phone see please I beg you Owusu Bempa mo man bail no ko fi okay asem no mo hia na asem no tutwa IGP oni ano IGP on ko tu Ghana mra say chinchina e fa court because obi ne pointing no nipa na point to say jani pa no ko fi IGP ni save but o party no a ko ma omo se Yakobon say omo mireni no omo ayi omo ni ama o ena ne betu ya to ebi ena Owusu Bempa so fa ne say ono bo party ni bite no ni ope bia no obetimi aye so this service eto team so a obenya ansa ba na kotapon okay tini so the house so when people this house to team say me na me bua wo ma obenya adwuma wa ha tina me pe bia metimi aye ko Ghana no ehemisa obenya ansa na kota ye den apon etimu ja dampale dimbo dampale nya hwe ese Ghana for do dampale Kufuado Kufuado dampale buy odini bro mo he no o man no say ye key player number 10 jersey no e she dampale you see so adeti na mo tit man as a Christian now what it we Christian sister ade yeah you say papa so chere say asam no to no na police for the befa no ene ne okom nyina no ofra chama wontimi e ma chama wontimi ka say bebi asam na dunu de age say Reverend Kusibu Atempe ene betimi abam ama say beja na ye ja no na eno ne binu ka say so MPP fo no mo hye da yi omani e de hye dampare e chia na ebio ebi so ka ne say Reverend Owusu Bempa no kura o yeso fopani o bo MPP mane ba ba mo hye nkom wo taa omachi ene bibia na so ye hwe ne wokoye ye ne agrada antam ne nsemi sisi ne etu a wokola de be show ya enya de papa wo se wo ye ntisempo o yeso fopani kwala se wa yesa e wo senka ye makwan na emra no ene udi na de na papa nhwe ho na wonka na se wakwa yi ne di akwa hye IGP dampare na o de sa so bo no e bo no we say dampare so bo nya ye ntro into say asem na Owusu Bempa eye pepo Owusu Bempa eye ye no se nka ya de o se emra no ebo na
yen hwe se mra ne 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 mum yenyi se oye sofo de ma amanini no enfi mu ana tie me mra no enchen omampanyi enchen IGP so no me se oni obi nya asem na wo hu se asem no ebekwa tia wa kopan ba ko no chew na asefa na asem ye den enko na sa tie biom osu bempa osu nche Ghana mra bempa osu nche oman Ghana osu bempa ye ne nkwa no bon pa ma MPP aban ma ne ba power ba ese ono no e de ne hu eye campaign e ma MPP aban he say wo MPP aban e ba power no fi say bia power no ye na osu no ban ti no ne opa ba ya dampale mu yi ni fi 2 chama wo tumi na obo ne din no oye Ashanti regional commander regional chairman utumi oye Ashanti regional chairman etikadenti na kasem ni ba ne ka wan frɛ Accra regional chairman enya aka na case ni wo se case no kuma se ya ena mama chairman utu ye de ebebem ba case no Accra de Accra ha regional chairman wo ha sister ananya clear to me yo regional chairman right and your party and your regional I don't know regional minister okay your regional minister eti Accra hanom no your Accra Greater Accra regional minister wa ha your regional chairman wa ha eti sa nipa mi no wa Accra hanom no wait the man from mutum mu ba ko ekisaka regional chairman na wo Accra hanom no and a regional minister awa Accra hanom ono be man penye kufado ena asem so bias no ya ma chi bempa wo na so dem agun ha kwapo ono na de ne ho koi so ko man kwala be ena de ne tena ho asem ba ho ama ma fanyi kufado eti asem no ena mo bomani gu so ma eti eden bio na abase dampare wa ye den ajibi wa ye den ajibi onye hwe kofi bwachi mo na mo yi ni mai ena ne okopo kofi bwachi won the mindset of a great man ono de kofi bwachi aka enne ana ne years age na say police service oko retire na and esoin na wa ma one day kwa papa ena man ko retire police ni be na oko retire Ghana omo musem wo bi titirifo e bosse e she white ebe man money yo police ni ben kufu bwachi pe kufu bwachi e na titirifo musem wo bi omo she white e ko man money yo so wa ye djuma pa wa sumo ma Ghana yi are maybe can say near MPP ene Reverend Owusu Bempah edi no ase omuni no enni ni yi nta papa edi yawo abato ya yeba betu kwe betimi ede akwatia MPP fo so for benibi to say prophet Amwakwanta ababonte be ka say prophet Owusu Bempah eye sofo bi a nyame yi ne de ma MPP fo 2016 enti se omo anhwe yi no mo ankam ben papa no mo ni papa no enni ni yi na omo ntamo anyefa abato ya yeba betu ebetimi nyensunsaso wo mo so eno na ye bisa se abato no ene edifudwuma no ewotwa ka bia abato na edifudwuma no ahia abato e yahenie ebe yisu ebe to aba eyi ohene ena me papa me godfather Amakwata wakasa eba me create me mu eni age Amakwata chese oye penyi wo fi we chese oye man of God ni ete me kasa de se oni papa Amakwata na asem o kan 100% party no MPP party omuni Bempah ni yie omuni Bempah man omo Owusu Bempah ni ba ko hye ni sa omo ma Bempah eni anje ewo 2016 to now ewo party we mu ewo amamo we mu amamo we no Bempah ni anje wo mu because we buy no Bempah benya crashing aso party no eyi ni man Bempah no muto metie audio bi say ye chi no tum no ana so call remand no ye papa John Dramani Mahama former president of NDC ni oba ha besra no ti
NDC leader e ba ho besra bempa na nipa no kasa ma no wahi nipa no yede ma no wahi nipa no kasa ma ne ko fado wahi enene akwabi di say ozu be kwaye politician pastor sana NDC for beka NDC for say bempa oye politician pastor onye free affair onye genuine ma oman prophecy was can they no ye ma MPP abai se ke mama na di ade e na bi aka data mo no nso so bempa ke bon toto a ka ba hu se ye beka se NDC fo e na me se wo so bempa e kasa ma MPP abai nti e na NDC fo ye ni sa but when you no ni die mu e na mo yi ni mai so all the problem ebi so chese abribia ni di fo nyame yi no enti wo so bempa enti asese nyame di ni eyi no de ne ma e ma mpeni ekufu ado nti sese ba omi aba nyame so eyi Reverend Kusi Boateng e de na ma e ma mpeni abede echi Dr. Muhammadu Bawumia eno nti e wo se Reverend wo so bempa enya santi ase no jai sa ya udie no na oje mu no hu se ono ne time atwemu a ontena se ma foforo nso mbra wo so bempa na na yi ni ka Bawumia on da na chi enchire wo so bempa ti bempa na no ena yi ni ka e me bi atwemu bempa kan say Dr. Bawumia timi nyom apanyi wa Ghana ha because of say and before I think say mo ko election na alakashi wom Kennedy wom command Japan right yeah omo nyina wom bi and bempa say Bawumia timi nyom apanyi wa Ghana ha ese neno Bawumia abe wini omo nyina na say wa be wini na ye NDP flag bearer there Bawumia timi point us and the pastor ababa ho abaji nshira but ultimately for us ne spiritual father ni pa kasema Bawumia say Bawumia be wini ultimately ko Bawumia na cheno ono na Bawumia ebeji nedi ese we wini ese Bawumia timi point us ne spiritual father e mani how because one was ultimately wini and we wini se ebia samre no ne nyame yi kire papa e no ba bonten be kan no empempini na asofo no so e ba bonten ne be hye nkoma na ya no mo kan se e wo sunsun from se wo ye nyema bia e bia ne this year cry election nkom sha ba bonten no bia hye nkom no ya no a kire se wo sunsun from se bia MPP no hya ma na wo ye nyema bia ndis betimi afa ndis ye nyema bia obetimi ade ente bia na sabre na wo kan ye no Bawumia ni ba ne ho so etimi ye nyema bi sunsun from no nti na ma ntimi da na ye no nti say bia chenchen acha se o ntimi be di ma pe na fa ba be ma pe nyame na kan am ka se bi cho ye ka sofo a odifo a opa Bawumia ho tuma first time me 99 ye ka so odifo wo na ogina hama wo gina ma oman ase so jeni itokwa be si wo man mo je be gu fom Nyakopa bu fushi baba man no ma odifo wona nyame be yi akire wo okay tie kan story we na news kun kan o se den John Mahama will win 2024 if Akufo-Addo does not step down for Bawumia. Can it John Mahama will win 2024 if Akufo-Addo does not step down for Bawumia. Date ni dabe. That's on 9th April 2021. What's it then? 9th April 2021. 9th April 2021. Which is yet to about 2020 no. How many months? How many months? You're talking about December, no? Yes. January, February, March, April. 4 months. No be asked Ghana for years when say after Akufo-Addo one ever. Alankash never. And the 99 yami yi me say Bawumia beba. Okay. Enti ni we nye Ghana work for the fire. And then the for the fire. Eni ni Ghana what? GhanaPoliticsOnline.com. Ghana what? PoliticsOnline.com. Eti say ya kan sembia me me to be odifo ni bi. What must say? Me me to be odifo ni bi. Obaba no they breaking the 8 Emma MPP aban. Eni yan ni. Eni ni kan kakre bi pe. Say the general overseer of Yahweh. Yehovah
aba be prayer ministry. Prophet Benjamin Anaya was said to prophesy that the only way the NPP, the only way the New Patriotic Party can break the 8th presidential tradition is for President Akufo-Addo to resign a year or 6 months to his end of term and hand over to his vice. Thank you. Eti when the friend comes no. Eti obi we chaka say bia papa no ye ndisi ni. Me a neutral person. Me a neutral. Me a ndisi ni o. Me a Ghana ni. Me a neutral. Na hwade bi na etwa mafo so mane ni we Ghana wepo kan me see then Alan as 2024 candidates will keep MPP in the position for 16 years. 16 years. Prophet 99. Canadian, what the Canadian? Alan as 2024 candidates will keep NPP in the position for 16 years. Thank you. Date no, but date so in Ghana wepo boa. Date that Wednesday, 5th January 2025. 2022, sorry. Thank you. Hold on, what I just okay, the year Dampali, ebe can say a mass of Obia 31st on that. A man is come free and panic. Fear and panic. Yeah. Okay. Nay year 21 to enter 22. At the New Year no. At New Year no, you did Monday. Yeah. You did Monday. New Wednesday. Okay. And I may call Remo Radio. Date me 5th January, which is Wednesday. So the interest, breaking the 18 year new. And the interest in any the second condition he revealed is for Dr. Bawumia to select former chairman for the Pentecost Church Ghana, Professor Opoku Inyina as running mate. Kahodi. The second condition he revealed for Dr. Bawumia to select former chairman for the Pentecost Church of Ghana, Professor Opoku Inyina as running mates. As a prophet, be a neutral person. He said, "I'm going to say, Muhammad, Kunyanikita Muhammad since 2022, may dimechinge because now Bawumia bo ba nyina ne vision nyina ne timo point nyina gina Professor Opoku Inyina so on na Bawumia be win election hands down Bawumia ne running mate na wo the team a odi be nyina ye Professor Opoku Inyina te ba ye Christian and Muslim it's omo Christopher side da Opoku Inyina e be di anim ye ka Muslim for side so there na ka Bawumia den eko na for to anta na mo the force dinapo buy dinapo enye nejuma and I say nyono fata say so ye Bawumia running mate. Okay. It is a casema mo be ka say papa wo ye ndisi ni me ye ndisi ni a kama bo Bawumia di e wana be aba e be saw se me ye ndisi ni a kama bo Opoku Inyina din say Bawumia ba aba fa no say running mate all the aba bontin me ye free and fair. Me a neutral prophet and me just fin. Eti na me obi antimi fast camera me say je. Okay. But we have before to fast camera me. And this also fast camera me. But now me sure say omo twa muta ko so ba fom. Mahama be win hands down. Omo ko so bonsa, lu obosa boto piebla. It's hands down to Mahama. But too late. Papa e bi so a hwe say Dr. Muhammad Bawumia and nyame ye ne na moment to the extent say bi mu kwa de o ma sorry dan atoso bi mu de muti atoso se Bawumia ma mefa e betimi atwa muti onkom hye mu no wo kire se senka MPP for person break 8 na ka o se short term ya ka mo de omo 8 years ba besi anka na hand over farmer ne vice Bawumia na ka omo timi ya 2022 okay so that time no how many second me 99 okay come here o ka use word bi come here me chiri kwan a enya akwankyira asem kasa 99 ka me metime di panyifo nim akọ olumai me na nya me yikyire me ampa so papa no e de na come so say wo ni nipa so o fa say no ani mate papa me pa bonti ohumani ma e fa say me young boy and me fa say me yakwala ohumani ma e be kana kuma nya me na suma e kana kuma o ama Opoku Inyina e be giatum that time eti say now no
nyina echi no e dey na be kire say Dr. Bawumia to me no yedi ma no I too late my party no na ne se nyame fa so bo Bawumia di amanya be o fa so bo poku nyina di ma ne di ba bonten yes se ne e kire se Bawumia betimi afa ba na de ne se Bawumia fa dey be Nyankopon kire me ne be nam so a obetimi de afa ekonwa no okay ena ne be nam so de afa no ena kire me se ekuo we muni pa obedi ni ba obetimi be fa ekonwa no ampa so sani pa no aba ena nyame se sani pa no ba ne be no so de be fa ekonwa no Jesus be fa wo okay ebe ja na chi painting ise wo ja na chi painting a wo be ma osunsun be ma osunsun be ebe osunsun be di nanim osunsun be di na chi e ma na fa de no ne pa no so ba wie no wo ya so be fa no wo be fa e no go fa dogi okay eti nese ekuo no se da bi go fa dogi because am say o ma ba wani wo se wo nye eti ka me a me ka asem no so mo ba mani ma ka me di o mani de e de aba wo nchen e ma wo no adoma nya me di ma me wo ba gi atum okay ka mo go fa dogi ma so penny professor ko nyina eti asofo na o mo ka say o mo de ma sole abot eto wo say ba ma be wini so wa wini a o mo twa muti no o ma jimi papa pacho nya botre o ma jimi tie o mo ni mu nyansa o mo ekwasiafo asofo meba me si asofo na o mo de ma sole to wo say se ba o mi awini a yentwa muti se ba o wini a o ma so da na ehyi wo mo no o me kwasiafo asofo o me useless pastors o me criminal pastors o me akronfo pastors because e come share memma journalist enforce ka ne yenka okay memma otimpo enka na yakopon kan ka na radi aka sofo be obeye ka sase bia no o ye criminal pastor say ye chi no ne ye gu na sole aso say ye shi na so da no nyame ni ho temi yakopon ni ho sofo bia obaba say Dr. Bawumia anwini a ye twa ne ti ye shi na so da no nyame ni na so dem ho oye tutumboto pastor criminal pastor a we pastor krofo pastor atayi pastor julopakwe pastor papa professor Opoku enyina enye nipa ketu ebi akeke wo ye nyame nipa asabi asafo oda no so ya Church of Pentecost asafo a eso pe ka me ese wi asafa na nyina e ka me ese bebi abekubia abehu Pentecost asafo e wo ho enti se nyame a ne bo ni din ampa se obeye Ghana mampani abedi akiri da achibia ena nyame da ne di kirewa aka papa wo yi ni se nyame kro na besa da ne de akire papa na mantike ko ye no aka papa ne ntimi buniti why are there any sa question be sign timi why are there pa Dr. Bawumia a politician okay you get me thank you ena party na da hono no wo hwe party no ma wo ni a hwe susuma ye wo ma mo ho odi na wo ma mo ho odi eden e wo fom Professor Opoku nyina onye politician okay others but enam say come she ba ati na wo come she ba wo be so for say papa eti maye ne den ena wo so for wo dem wo say so for afro e be ja bedwim wa she wo kon wo so dem say na so for ka kire no e no kure wo di suna yure papa maye ne den na me kwato me okay say eno ye ya na ebisa na sa se e be ne den no ye no ye nya asofo enti ne asofo ni hunu ye hu bi enti ne hu ya wo kan ye ne ye hu enti bia bibi wa kira ye wo se ye ya ye hu una wo hu but here is the case Professor Opoku nyina eye sofo pani wa be chairman e wo Church of Pentecost so enti se nyame ada ne hu bibi de a kire sofo foforo bia onye sure say nyame betimi ada sa de kode ne de a kire papa na ma say mutu na monko ne nimu a there be on bukuditi se nyame e pound to much papa na kasa Opoku nyina kasa on jini hundi one the eti on jini hundi say obeti ni mienu e wona so me ba Opoku nyina ko e Dr. Bawumia running mate on pifa ne ho ko say mo be fa me running mate Opoku nyina fa ne ho e pifa ne ho ko man pipa amamo say mo be point me running mate okay ate say e bia na o mo hihye no na onka o mo plans ho
but ede Yakobon dia kofo bi so say wo fa commission we ko no de kwa me ba e be so commission ne ba abonti no se panyifo nya o makan e wo online okay no online obi ya kan online makan wie amba ho comment wie e bi so e di matem e wo ho ko messenger e be di matem wo ho na so ne no na poko nya e bi before nya no serious say ko be mo mani meeting eti ne nya ne say me ba me di hie ma hie wo kom wo de ne die ampa we politician waba ba nyo nya politician na aka wo be say ko fa no be gina wachi no anamo be na esa otufa ho ka nipa na o kan story na mo nyina MPP fo banyifo nyina mo aka story no online no na se ka mo hisa nipa ko na chiri kwan e wo Remo radio okay ka mo ye ma chiri kwan e simple to breaking the 18 is breaking the 18 no e wan ato nsuo yira fa no so o ma me hwehwe wa chiri kwan amane wo ho no wan kan twa muntina ato nsuo yes and na papa na ebi mo kan se asofo no ya na mo hye nkom political season no se na be ya amanyofo no be ba mo nchen na mo di agi sika me ba asama okay data wo boy no eben election eben election the first story now board date na be election ba me dey be election na date ben okay alaka opoko nyina de na obodi no eben election na date ben no Wednesday, January 2022. Wednesday, 5th January 2022. Ebe election. That be ebe election. Thank you. Me can say better one. Okay. Where's ebe election? We ebe election. Okay, Wednesday 9th April 2021. And then John Mahama will win 2024. If Akufo-Addo does not step down. Ebe election. And 9th April 2021. This get about the 24 month election. We are genuine prophet. Ebe be jine biya no, but tell adeni ahye ho kom. Maybe make us say maybe. I say asofo no mo nhye nkom mfa mpiska ne mo nyame e ka chem na mo ka. Ohime ya wo mo amode omyefo nenam. Okay. Ene ya wo mo a omo do oman no. Kai we mama na menti na etie fonti na me wie masse. Me say dem wo 2020 elections, NDC will win majority seats but not presidency. Can it thing? 2020 elections, NDC will win majority seats but not presidency. For the far news. Ghana Web. Date na wa he. Friday 10th July 2020. And then Friday 10th July 2020. Friday 10th July 2020. Election. Okay, good. Go here. Can we get there? The general overseer. The General Overseer of Yehovah Beye Prayer Ministry, Prophet Benjamin Osei, has prophesied that for the first time in Ghana's history, the National Democratic Congress (NDC) will win the majority of the seats in Parliament, but not win the presidential race. He has therefore advised the party to forget about the presidential race for 2020 and prepare for 2024. Appearing on Frontline on Rainbow Radio 87.5 FM, the man of God said it has been revealed to him that President Akufo-Addo will win the 2020 presidential election, but several MPs on the side of the NPP will be defeated. The NDC should forget about 2020 presidential race. This election will not go in their favor when it comes to the presidential race. They should prepare for 2024. I would also tell Nana Akufo-Addo that the NDC will win more parliamentary seats. They will form the majority in parliament. We will witness an era where the opposition will form the majority in parliament come 2020, he declared. Nakopon Shamo, when a friend comes here, was it the first time in Ghana history? Yeah. A being see that, say, be twaba. Now, opposition party and your parliament, or no bureau parliament. Now, sit now, my painters to know. Or not so. When a friend comes here, and yet to be the Wabum Tipanauka. Eti uhumi sana respect me to chema me nya me de me yadwuma na say wo na me say so wa kwantum wa abotire yale bi a cheoso o krata sem o krata avalier adwuma yale o yale say sanema we untu ho ase a be yale ne fi ba unti ase a me say send o picture mame
o akwantum se no picture mame ne hinta obia no ono Nyankopon na ofrem aso difo no obabia bibia so chen makache no so o ma me nyinsam fiti onyinsam o ma me face challenge bi na so on tiase na se o ye wo ba so we so wa chede Nyankopon de ma adwuma de already che unsa eni ba bia se o ba braba no kodu a ho beto no because nyame boss no asase no on to me nyina she ni pansa enu ko so ba wi ase bebrem eti ne ekuti obi a wo abraba mo bia no me say for 99 from na mana frame me o frame ya 99 ne hinta bia no me catch me fancy eti na me abochi for pe masem there were 99 the youngest prophet won say me won fe pa emeju me mo ka je say me won fe o me Yakopon no bo me yie tie obo ni pe nyina wie no odi anya kakra na odi bo prophet 99 won say ma for say wo seme eso seme eti baby 99 medu bia no obi ka se me so bi ma no etu ka me so enye normal obi aka eti mi 99 metu we ma do manche dey different esonko me dwa manum cancel na ye no kwen maka kiro oni ma me ka se bi ma wi papa ye da se pa family phone number na frame ewo 0550 501086 0550 501086 Kristo ma ebesa share ya me share video no nko na Ghana for mo say eni abre bida wase Prophet 99 ene no atwetwe nkomo no didi se nkomo yi wani gusu a wahwe na watie so ma ye hu comment e wase ho se na oje nkomo yi efa e begibre na yakenkan na comment bia na se question bia word be ma ye ne begibre na yasan aba abeyi questions ni nyina ano e de ama aha eye too much GH subscribe my page na mi adoma so se na be ya upload bia bia onsa e betimi aka okọ Facebook so a eye too much GH so ya na wa like na wa share e de ama mi abibia na me kan se afi eye abato afi Ghana ya sumdua ye wode yenhwe se e bebo ho ban abato yi mu ene abato no achi e manto kwane basabasa ye bia e ma ohwe na bebia wo ko no e de owene e de hoye e de bibi beba no atwe ho boko se na beye na enkwaye denti wetimi atenase ama o man Ghana bebia e bekwa kodu no so wetimi aka ho no akwa kofu bi abusua